pouvoir, t'as des pouvoirs présents, bon Dieu. Kouye a bon Dieu, sauver, kouye a moins senti pouvoir, t'as des pouvoirs présents, bon Dieu. Kouye a bon Dieu, sauver, kouye a moins senti, kouye a moins senti pouvoir, kouye a bon Dieu, sauver. Kouye a moins senti pouvoir, t'as des pouvoirs présents, bon Dieu. Ahora que, ahora que, ahora ahora siento el poder, ahora y presencia de, ahora que libre estoy, ahora siento el poder y presencia de Dios, aleluya, alabanza. Junto con nosotros, hermano Pastor George. Gloria a Jesús. La vamos a alabar al Señor. Aleluya. Ahora con liber, mitad cuando libera de noche. Ahora con mitad salva. Mitad siente poder y presencia de Dios. Amén. Jesús así nos libera. Aleluya. Él salva-nos, Él liberta-nos. Y también se nos puede cantar al Señor. Amén. Hermanos, estamos contentos en esta noche, aleluya, de poder estar en la casa del Señor. Amén. Todo este mes, amén, de búsqueda del Señor para comenzar Ture luna aqui de búsqueda do Senhor para nos começar. este año con poder, E aia aqui com con poder, unción, con dirección. com unção, com direção. En todo el año vamos a seguir buscando a Dios, Entere aia aqui nós lo vai seguir buscar Deus. pero en este mes intensivamos, amén. Pero de luna que nós intensiva a búsqueda. Y tenemos nuestra semana de clamor E nós temos semana de y clamor de búsqueda que comienza hoy, amén. e de búsqueda que está começar hoje. Nuestro primer servicio De nós promessa serviço para buscar la gloria de Dios. para nos buscar a glória de Porque Deus. la obra es de Dios. Para ser obra de Deus. Dios es quien hace la obra, amén. E ta Deus é sunco ta hace obra. Tenemos hoy noche de campaña de 6 a 10 de la noche. A noite nós temos noite de campanha de 6 horas para 10 horas. Mañana seguiremos en clamor, en oración. Amanhã nós está seguindo em oração e em clamor. Y el jueves vamos a empezar con nuestro ayuno de 3 días, hermano. E já webs nós também começar com nosso ayuno de 3 dias, romana. Rogando a Dios que su voluntad sea hecho aquí en la tierra. Rogando a Deus para sua vontade guardo assim aqui de batera. Igual que está estipulado ya en gloria, aleluya. Mescos que está estipulado aí de glória. Queremos caminar en el centro de la voluntad de Dios. Nós que cana en el centro de vontade de Deus. Amén. Y tenemos ya la costumbre E já nós tinha costume que acaba nuestro hermano pastor reverendo Andrew Darrell, com nosso irmão pastor reverendo Andrew Darrell, nuestro pastor de Guyana Inglesa, nosso pastor de Guiana Inglês, está con nosotros en esta actividad. está Amén. junto conosco em atividade aqui. Lo que más me gusta, E lo que me gusta mais cuando tanto, entramos en ayuno, que hora nos 30 de ayuno, que él tiene que ministrar todos estos días, mas que tem que ministrar nos todo dia nan aqui, de día y tarde, noche, den dia e também à noite, él también está en ayuno con nosotros. e também está de ayuno junto conosco. And for me it's a great privilege, E para mim é privilégio grande amén, to let with us, para deixar com nosotros my friend mi amigo and servant of the Lord, y siervo del Señor, Reverend Andrew Darrell. reverendo Andrew Darrell. God bless you all tonight. Dios le bendiga a todos en esta noche. It is a privilege to be here again. Es un privilegio de estar aquí otra vez. It's always feel like home to come to Bonnier. Siempre se siente como en casa cuando estamos en Bonaire. I bring greeting from Guyana, from my wife and the church there. Traigo saludos de Guyana, mi esposa y la iglesia. And Pastor Sion from Linden sends special greetings to you. El pastor Sion de Linden también manda sus saludos. Bless his name. Bendiga su nombre.
I want to thank Pastor George for inviting me here. Quiero dar gracias al pastor George para invitarme acá. It's always in my heart Siempre está en mi corazón to be over here. para estar aquí. Bless his name. We both desire the same thing, Nosotros dos anhelamos la misma cosa, to see the hand of God para ver la mano de Dios in a special way. en una manera muy especial. And we're trusting God in these days Confiamos a Dios en estos días that He would reveal Himself. que Él se revela a sí mismo. Bless the name of Jesus. Bendiga el nombre del Señor. Let's go to the Word of God. Vamos a la palabra de Dios. Acts chapter 1. Hechos capítulo 1. We read from verse 1 to 8. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Mis hermanos tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. I'm ministering from the subject tonight, revival of the supernatural. Voy a ministrar bajo el tema en esta noche: avivamiento del sobrenatural. Let's pray. Father, thank you tonight for your spirit. Thank you for the unction. Thank you for the anointing. I pray, Father, that your hands will be upon us tonight to guide us to the ministration of the Word of God. Let your Word have free course. Let your Word enter our hearts tonight. Let the Word do us good. Let the Word transform us. Let faith come by hearing, and hearing by the Word of God. I pray hearts tonight, hallelujah, will grasp the truth, for the truth which we know will set us free. Bless us all in this house tonight. Manifest your Spirit. Bless the name of Jesus. Bless us all, Father. To you be the honor and to you be the glory. In Jesus' name. People of God say. El pueblo de Dios dice: You may be seated in the presence of the Lord. puedes sentarte en la presencia del Señor. Tonight I want to walk a little bit through the book of Acts, Esa noche quiero caminar un poquito por el libro de Hechos, so that we can see the church when it was born, how powerful it was. para nosotros poder ver cuando la iglesia nació cuán poderoso comenzó. After Jesus rose from the dead, Después que Cristo se levantó de los muertos, he spent 40 days ministering to the disciples. quedó 40 días ministrando a los discípulos. He was confirming to them the word of God concerning his coming, his burial, and his resurrection. Estaba confirmando a ellos la palabra de Dios, tocando su venida, su sepultura y su resurrección. And in the 40 days revealing to them this truth, Y en los 40 días revelando a ellos esta verdad, the ministry would have passed from Christ. He's going back to glory, and the ministry will now be with the church. la iglesia pasará de Cristo porque Él iba a gloria y el ministerio pasará ahora a la iglesia. So he said in verse 4, they must wait for the promise of the Father.
dijo ahí en este versículo que tenían que esperar para la promesa del Padre. And then he described what will happen once the promise comes. Y después él describe lo que sucederá cuando esa promesa llegue. In verse 8 he said, you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. En el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And then you shall be witnesses for me. Entonces seréis testigos de mí. And he began to tell them from where, Judea, Jerusalem, Samaria, and to the uttermost part of the world. Y después les comienza a contar de dónde, de Jerusalén, de Judea, Samaria, hasta la última parte de la tierra. So they had a promise that they must not go out to ministry until they receive this unction. Pues tenían una promesa de no salir afuera a predicar hasta que hayan recibido esa promesa, esta unción. It is very important that we see that Jesus never expected anyone to do ministry without unction. Para nosotros es importante entender que Cristo nunca era su idea, su intención, que nosotros ministramos sin la unción. The ministry had to start with the supernatural in the lives of the apostles. El ministerio tenía que empezar con la sobrenatural en la vida de los apóstoles. It makes sense to us, though. It makes sense to us. Es lógico para nosotros, Because if we're dealing with a supernatural enemy, we need a supernatural power to deal with it. porque si tenemos que tratar con un enemigo que es sobrenatural, necesitamos poderes sobrenatural para atender eso. If our enemy was in the flesh, then we could deal with the flesh. Si nuestro enemigo estaba en la carne, podemos tratar con la carne. But because our enemy is in the supernatural, Y porque nuestro enemigo está en lo sobrenatural, we need the supernatural in our lives to deal with him. necesitamos lo sobrenatural en nuestras vidas para lidiar con esto. And he promised them that they must wait for this power. Y los ha prometido que tenían que esperar para este poder. So when we get to Acts chapter 2, Cuando vamos a Hechos capítulo 2, we will notice that they were waiting for one thing. podemos ver que estaban esperando allí para una cosa. They were in unity because they had one purpose. Estaban en unidad porque tenían una meta. They were waiting on one thing. Estaban esperando una cosa. The whole 120 was waiting on the Holy Ghost. Los 120 estaban esperando al Espíritu Santo. Today we come to church Hoy en día venimos a la iglesia and we're so divided in what we want. y somos divididos en lo que queremos. Many people are so divided in their own thoughts that they don't even know what they really want. Mucha gente está dividida hasta en sus pensamientos y ni siquiera saben lo que ellos quieren. Many times you call people to the altar Muchas veces llamamos a una persona al altar and you ask them what you want me to pray for. y los pregunta, ¿qué quieres que yo ore para usted? And they say, Y ellos dicen, just pray for me. solamente ora por mí. They're not even sure what they want. Ni siquiera muestran lo que quieren. God can't give you what you don't desire. Dios no te puede dar algo que usted no desea. The believer must have desire. El que cree necesita tener deseo. And you cannot preach desire into people. Y no puedes predicar deseo en la gente. I can preach you faith, Te puedo predicar fe. but you need to have your own desire. Pero usted necesita tener su propio deseo. You must expect something when you come into the presence of God. Usted tiene que esperar algo cuando usted viene en la presencia de Dios. If you expect Si something, estás esperando algo, I can guide you how to get it. te puedo guiar cómo encontrarlo. If you expect to be healed, Si esperas ser sanado, I may guide you through the word of God how to get healed. te puedo guiar a la palabra de Dios cómo ser sanado. If you expect to be filled, Si esperas ser llenado, we can use the word of God to get you filled. podemos usar la palabra de Dios para que usted pueda ser lleno. But if you have no expectation, Pero si no tienes ninguna esperanza, don't expect nothing is going to happen. no esperas que nada va a suceder. Blessed is he that hunger and thirst. Bendecido es el que tiene hambre y sed. They shall be filled. Ellos serán llenos. You have to have hunger. Necesitas tener hambre. You have to have desire Necesitas tener deseo for the things of the Spirit, para las cosas del Espíritu. so that God could fulfill those desires. Así Dios puede cumplir esos deseos.
In the book of Acts chapter 2, En el libro de Hechos capítulo 2, there were 120 in the upper room. 120 estaban en el aposento alto. And they were there waiting for the promise of the Father. Estaban ahí esperando la promesa del Padre. They did not know how it's going to come. No sabían cómo llegaría. They never saw a manifestation before. Nunca han visto una manifestación antes. They don't know what to look for. No sabían qué esperar. After all these years, Y todos esos años, we kind of know sometimes what to look for. no sabemos lo que tenemos que buscar. We see people speak in tongues. Vemos gente hablar en lenguas. We see people run. Vemos gente corriendo. We see people dance. Vemos gente danzando. The church today know what to expect. La iglesia hoy en día sabe qué esperar. But in the book of Acts, they don't know what to look for. Pero en el libro de Hechos no sabían qué esperar. They were only yielded and waiting. Solamente estaban clamando, esperando. Whatever the Lord wants to do, let him do it. Lo que Dios quería hacer, que lo haga. Don't premeditate what is going to happen. No tienes que premeditar lo que va a pasar. But just yield to the Holy Pero Ghost. solamente entrégate al Espíritu Santo. When he comes, Cuando viene, he will move you the way he wants to move you. Él te moverá de la manera que Él quiere. And they were in the upper room, Estaban en el aposento alto, yielding, waiting for the promise of the Father. esperando, buscando la promesa de Dios. Jesus said, not many days he will come. Jesús dijo, después de algunos días vendrá. And they knew it was soon. Y ellos sabían que era pronto. Something is going to happen soon. Algo va a acontecer pronto. I want you to know the same thing. Quiero que usted sepa la misma cosa. You don't come to church Usted no viene a la iglesia and say, someday y dice, un día God will fill me. Dios me llenará. It's not someday. No es un día. Faith is not in the future. Fe no es en el futuro. Hope is in the future. Esperanza es el futuro. I must expect, I hope in the future. Tengo que esperar en el futuro. But faith is now. Pero fe es ahora. Faith is now. Fe es ahora. I must believe God tonight. Tengo que creer a Dios esta noche. Every time I come into his presence, Cada vez que yo vengo en su presencia, I must come with expectation. tengo que entrar en expectativa. I must come looking to receive something. Tengo que venir y buscar para recibir algo. The apostles know Los apóstoles sabían, something will happen soon. algo va a pasar pronto. Jesus said, not many days hence, Jesús dijo, algunos días, de pronto, something is going to happen. algo va a acontecer. I believe tonight Yo creo en esta noche, we came here venimos acá to start a program, para comenzar un programa. and we must have the same mindset. Y tenemos que tener el mismo sentir. Not many days from now, No muchos días de acá, something is going to happen. algo va a pasar. Something is going to happen Algo va a pasar with us in this place. en este lugar. We must believe it. Tenemos que creerlo. We came here for that. Venimos aquí para eso. And my God never disappoints. Y mi Dios nunca desapunta. Wherever there is hunger, Donde hay hambre, he always fills the life. Él siempre llena esa vida. Hallelujah to Jesus. Bless his name. Bendiga su nombre. Bless his name. Bendiga su nombre. Bless his name. Bendiga su nombre. Hallelujah to Jesus. Our expectation Nuestra expectativa is going to put a demand on the doors of heaven. es poner nuestras demandas a la puerta del cielo. He said, if a man Dice, si un hombre come to his friend llega a donde su amigo and the friend is already in bed, he was given a parable. Jesus was speaking this parable. Jesucristo está hablando esta parábola y el hombre, el amigo, ya está en su cama. He said a man came to his friend Dice, un hombre fue a su amigo and he asked him for bread. y le pide pan. He said, I have a visitor Dice, tengo un visitante and I have nothing to give him. y no tengo nada para darle. Can you give me bread? ¿Puedes darme pan? The friend said, El amigo dice, don't trouble me. I'm already in bed with my family.
no me molestes porque ya estoy en la cama con mi familia. But the man would not go away. Pero el hombre no se va. He continued to press him. Queda allí persistiendo. He would not leave. He said, I have nothing to give my friend. I must have the bread. Él no quiere ir. Dice que no tengo nada para dar a ese visitante. And Jesus said he would not get up. Jesús dice que él no se levantará. But because of his friend pressing at him, importunity, the word is, porque su amigo le está presionando, he got up and give him the bread. Él se levantará y le va a dar ese pan. Well, Jesus said the same. Y Jesús dice lo mismo. How much more will the Father, cuánto más el Padre, will not give the Holy Ghost to them that ask? Dará al Espíritu Santo a aquellos que le piden. But notice how to ask. Pero mira cómo hay que pedir. You can't say, Father, fill me one day when you're ready. No puedes decir, Padre, lléname un día cuando estás listo. Father, touch me whenever you're ready. Padre, tócame cuando estás listo. You got to let the Lord know you are ready now. Usted tiene que dejar saber al Señor que usted está listo ahora. You want him to touch you now. Usted quiere que él te toque ahora. This is the time you need him to touch your life. Este es el momento que usted necesita que él toque tu vida. I don't want to wait for another time. No quiero esperar en un otro tiempo. I want it now. Lo quiero ahora. He said, ask and it shall be given. Dice, pide y se os dará. Seek and you shall find. Busca y usted se encontrará. Knock and it shall be opened. Y toca y se abrirá. To everyone that asketh, porque todos aquellos que piden, receive it. Recibirán. To everyone that asketh, todos aquellos que piden, you are in the everyone tonight. Usted está en todos aquellos en esta noche. Everyone that asks, todos los que piden, receive the Holy Ghost. Recibirán el Espíritu Santo. Everyone that seek, todos los que buscan, will find the Holy Ghost. Van a encontrar el Espíritu Santo. And everyone that knock, y cada uno que toca, the door shall be open to him. Las puertas se abrirán para él. Tonight, esta noche, you must open up your spirit. Usted tiene que abrir su espíritu. And let the Lord, y dejar al Señor, let the Lord, dejar al Señor, touch you in this place tonight. Tocarte en esta noche. Hunger. Aleluya. Hunger for the Spirit of God. Tener hambre para el Espíritu de Dios. Seek him in your heart. Buscándolo en su corazón. Let him know. Deja él saber. I don't want to live the way I'm living. No quiero vivir la manera que estoy viviendo. I am not satisfied with what I have. No estoy satisfecho de lo que tengo. I need more. Necesito más. 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 Of the Holy Ghost. Del Espíritu Santo. In my life. En mi vida. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. In this place, how much? En este lugar. Ay, Shamalasaya. Hallelujah. 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 Bless his name. Bendiga su nombre. Bless his name. Bendecido sea su nombre. Bless his name. Bendecido sea su nombre. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Worship him. Worship him. Adora, adora, adórale. Worship him. Adora, adora, adórale. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Bless his name tonight. Bendiga su nombre en esta noche. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Hallelujah. When I look at the church, cuando yo veo la iglesia in the book of Acts, en el libro de Hechos, and I look at the present day church, y veo la iglesia de hoy en día, I want to know if it's the same. Quiero saber si es lo mismo. Because sometimes the present church, porque a veces la iglesia de hoy en día is so far removed from what the church began with. Están tan alejado de la cosa como la iglesia empezó. I'll just walk through a little bit. Voy a caminar
por medio de él un momento. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, the Holy Ghost came. el Espíritu Santo vino. When the Holy Ghost fell in Jerusalem, Cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén, men begin to hear languages gente comenzaron a escuchar en lenguas, idiomas, from every nation on the earth that was present. de toda nación sobre la tierra que estaba allí presente. They begin to hear languages, Comenzaron a escuchar lenguas and they did not go to school to learn those y languages. ellos no fueron a la escuela para estudiar esas idiomas. But the Holy Ghost was already manifesting the supernatural, Pero el Espíritu Santo ya estaba manifestando lo sobrenatural. because they were hearing a language coming to them that they know these are all men of Judea and Jerusalem. They are Jews. How can they speak all these Porque languages? estaban escuchando un idioma que viene hasta ellos y sabían que estos judíos no podían hablar esos idiomas. And I want to say something. Y quiero decir algo, It is not strange to the church, no es algo extraño para la iglesia, because about 100 years ago, porque 100 años atrás, with Farnham, who was the father, they said, of Pentecost. Farnham. Farnham, que era el padre de Pentecostés, Out of him came Seymour, which started the Azusa Street revival. de él vino Simón, que comenzó un avivamiento. When Farnham had his Bible college, Cuando Farnham hizo su escuela de bíblico, and God bring him into revelation concerning the baptism of the Holy Spirit, y Dios le reveló tocante el bautismo con el Espíritu Santo, people begin to receive the baptism of the Holy Spirit at his place. gente comenzaron a recibir el bautismo con el Espíritu Santo en su lugar. And then missionaries were given the language to the nation for which they were called. Y Dios daba a los misioneros el idioma del país donde fueron llamados para ir. So according to the supernatural language given, it confirmed they called to the nation they were called. Pues con el idioma que ellos recibieron sobrenaturalmente, confirma su llamado para esa nación. That is just 100 years ago. Eso era 100 años atrás. But today, Pero hoy en día, they won't even try to yield to the Holy ni Ghost. siquiera tratan de gritar, acercar al Espíritu Santo. They will tell you go to school and learn it. Te van a decir para ir a la escuela para aprender eso. Everything today is mental. Todas las cosas hoy en día es aquí la mente. Mental Christianity. Un cristiano mentalmente, Pushing away the supernatural. empujando hacia atrás lo sobrenatural. But it started with the supernatural, Pero comenzó con algo sobrenatural. and it must end with the Y supernatural. tiene que terminar con lo sobrenatural. Nothing wrong with going to school, No es nada malo con ir a la escuela, but that doesn't limit the Spirit of God. pero eso no limita al Espíritu de Dios. God can give you what He wants to give you. Dios te puede dar lo que Él te quiere dar. God can give you a language if He wants to give you. Dios te puede dar un idioma si Él quiere dártelo. We must begin to believe for those Tenemos things. que comenzar a creer para estas cosas. The Holy Spirit is the same today. El Espíritu Santo es el mismo hoy en día. When the Holy Ghost came at Pentecost, Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, they got the power of God in their lives. ellos recibieron el poder de Dios en sus vidas. When you get to Acts chapter 3, Cuando llegas al Hechos capítulo 3, Peter and James was coming to church. Pedro y Juan y Jacobo estaban yendo a la iglesia. They were not in the temple. No estaban en el templo, They were coming to the temple. estaban yendo al templo. And I want you to take note. Y quiero que usted se ponga atención. When the Holy Ghost came upon them in Acts chapter 2, Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en Hechos capítulo 2, they didn't have to come back to the temple to be in the atmosphere to get some more. ellos necesitaban ir otra vez al templo para estar en el ambiente para recibir más. What they got in the upper room, it works on the streets also. Lo que ellos recibieron en el aposento alto funciona también en la calle. Some people, if they don't get to church, Hay personas si no llegan a la iglesia they feel weak and se powerless. sienten débil y sin poder. But you have to come to church. Pero usted tiene que venir a la iglesia. Not like if when I reach in the church, No cuando yo llego a la iglesia, then I'm going to have some power. entonces voy a recibir poder. I have to come to church Tengo que venir a la iglesia empowered by the Spirit of God. con el poder del Espíritu Santo. I have to know that I'm going to church
church, Yo tengo que saber que voy a la iglesia. already have the Holy Ghost. Yo ya tengo el Espíritu Santo. I'm already empowered. Ya tengo ese poder. It is not the temple that is empowering me. No es el templo que me da ese poder. God doesn't live in temples made with hands. Dios no vive en templos hechos de mano. God live in this temple. Dios vive en este templo. He live in the temple of us. Él vive en el templo de nosotros. You must come to church Tienes que venir a la iglesia like Peter and John came to church. como Pedro y Juan venían a la iglesia. While they were going into the church, Cuando estaban llegando a la iglesia, there's a man crippled there ahí había un hombre allí paralítico from his mother's womb. desde el vientre de su madre, And they saw him there. y lo vieron allí. And Peter said, silver and gold have I Y none. Pedro dijo, oro y plata no tengo. Some people take that scripture Algunas personas creen que esa escritura to preach that the church don't have money. para predicar que la iglesia no tiene dinero. You can make anything mean whatever you want it to mean. Usted puede dejar todas las cosas significar lo que usted quiere que signifique. Oh, the church don't have money, but the church had the power. La iglesia no tiene dinero, pero la iglesia tiene el poder. That's not truth. Eso no es verdad. Because Peter said, Porque Pedro dijo, he said, silver and gold have I none. dijo, plata y oro yo no tengo. He didn't said we don't have, because maybe John had something. Él no dijo, nosotros no tenemos, porque tal vez Juan tenía algo. But he said, silver and gold I don't have. Pero dijo, plata y oro yo no tengo. But such as I have give I thee. Pero lo que yo tengo te doy. He had something in him. Él tenía algo en él. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, rise up and walk. levanta y camina. Bless the name of Jesus. Bendecido sea el nombre de Jesús. He reached down and grabbed him by the hand. Él fue abajo y lo agarró por su mano. And when he grabbed him by the Y hand, cuando le agarró por su mano, immediately inmediatamente strength went into his ankle bones. fortaleza fue en su cuerpo. I want you to notice the word immediately. Yo quiero que usted ponga atención en la palabra inmediatamente. We need to see more immediately in the church. Tenemos que ver más inmediatamente en la iglesia. Not next week, not next year, No el próximo año, but immediately. pero inmediatamente ahora. We see healing in the church today. Vemos sanidad en la iglesia hoy en día. But sometimes somebody had something wrong with their foot. Pero a veces hay una persona que tiene algo que está mal con su pierna And they are getting better. y se mejoran. They get better so slow. Y se mejoran tan despacito. If they couldn't walk, Si no podían caminar, they get up and they walk slow. comienzan a caminar así. And we say in time they will get better. Y decimos que con el tiempo se va a poner mejor. I think sometimes we make an excuse for God. A veces ponemos excusas para el Señor. But that's not what happened. Pero no es eso lo que aconteció. The crippled man El hombre paralítico leaped to his feet saltó sobre sus pies and went into the temple, y entró a la iglesia. leaping and Y praising God. saltando, adorando a Dios. He went from being crippled De paralítico to being totally free. y completamente libre. When you come to God, Cuando vienes a Dios, there must be enough power tiene que haber poder to set you free, para libertarte. liberate you, Para libertarte. so you can leap De tal manera que puedes saltar and praise God. y adorar a Dios. Bless the name of Jesus. Bendicionado sea el nombre del Señor. Bless the name of Jesus. Hallelujah to the Lamb of God. Bless the name of Jesus. Bendice. How many can praise him in this house? ¿Cuántos pueden adorar en esta noche? Bless the name of Jesus. Hallelujah. Maybe you come to this house tonight. Tal vez viniste a esta casa en esta noche. Maybe you don't feel the spring in your steps. You don't feel the energy, the ability to leap. Tal vez no sientes la energía, esa habilidad de saltar. You don't feel the fire to leap. No sientes el fuego para saltar.
You feel like taking it easy tonight. Usted siente tal vez como tomarlo tranquilo en esta noche. You said tonight is the first night. Usted dice, esta noche es la primera noche. So we're going to warm up. Tenemos que calentarnos. But I don't think we should warm up. Yo no creo que tenemos que calentarnos. I think we should go up. Yo creo que tenemos que crecer. I think we should go up. Tenemos que ir arriba. Immediately Inmediatamente into the fire of God. en el fuego de Dios. You must believe God Usted tiene que creer a Dios that He can do something in your life. que Él puede hacer algo en tu vida. Tonight, Esta noche. I said tonight. Yo dije esta noche. I said tonight. Esta noche. Atamashebrakai. I said tonight. Esta noche. Lift your faith. Alza tu fe. Believe God Cree a Dios. that something is going to happen to you Algo va a pasar con usted. tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. In this place. En este lugar. Tonight. Shama Kebra Tise Melesia. Tonight. Esta noche. Hallelujah. 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 Bless His name. Bendiga su nombre. Bless His name. Bendicionado sea su nombre. Bless His name. Glory to God. Glory to God. Glory to God. I don't want to wait. I don't want to wait. Yo no quiero esperar. Yo no quiero esperar. I don't want to wait. Yo no quiero esperar. Yo no I quiero. don't want to wait. I don't want to wait. Hallelujah. I wonder who is hungry in this place tonight. Quiero saber quién tiene hambre en este lugar en esta noche. Saying in your heart, I don't want to wait. Dile al Señor, Dios, no quiero I esperar. don't want to No wait. quiero esperar. I want the hands of God Yo quiero ahora. tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Over my life. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Change is coming. Change is coming. Cambio está de camino. Change is coming. Cambio está de camino. The year 2017 El año 2017 is the year of responsibility. es el año de responsabilidad. It's not a year of excuses. No es el año para excusas. You got to be responsible Usted tiene que ser responsable for what happened to you this year. para lo que va a acontecer con usted este año. Take the responsibility Toma tu responsabilidad and say, God, y diga, Dios, I will not leave you yo no te voy a abandonar until you bless me. hasta que me bendigas. Shama Kamalaya Sai. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to Jesus. Somebody need to wrestle with God in this season. Alguien tiene que luchar con Dios en este tiempo. Like Jacob. Como Jacob. Jacob was blessed. Jacob fue bendecido. Jacob had some money. He had some cattle. Tenía ovejas. He had some children. Tenía hijos. He had the wife he wanted, Tenía la esposa que él quería. that he worked 14 years for. La esposa por el cual él trabajó 14 años. He had some things in his life, Tenía ciertas cosas en su vida. but he knew there was something else Pero él sabía que había una otra cosa that I need. que él necesitaba. So he is the one. Pues él es la persona. He took responsibility. Él tomó responsabilidad. He said tonight, Él dijo esta noche, he took his wife. tomó sus mujeres. He said, go over the brook. Dijo a ellos, pasa ese lugar. Take the servants, go over the brook. Toma los servientes y pasa. Take the cattle over the brook. Toma la manada y pasa.
I need some time to be alone. Necesito un tiempo para estar solo. Because something has got to happen. Porque algo va a acontecer. Hallelujah. And that night, Y esa noche, there come the angel of the Lord el ángel del Señor vino and began to wrestle with him. y comenzó a luchar con él. And the angel of the Lord said, Y el ángel del Señor dijo, let me go, déjame ir, for the day is coming. es que raya el alba, The sun is about to el rise. sol va a salir, The sun is about to se rise. va a amanecer. But Jacob said, Pero Jacob dijo, I will not let you go no te dejaré ir until you bless me. hasta que me bendigas. Somebody Alguien in this house en esta casa must let the Lord know tiene que dejar saber, el Señor saber, before the sun rises antes tomorrow. que salga el sol, Before the sun rises tomorrow, antes que salga el sol mañana, I want to be changed. quiero ser cambiado, I want to be quiero ser changed cambiado by your touch. por tu toque. So he hold on. Agarra, He hold on. y él agarró, And the angel said, y el ángel dijo, let me go. déjame ir. That's how you got to be tonight. Así usted tiene que ser en esta noche. You have to be yielded. Usted tiene que entregar, gritar, I'm not going to let it pass me. no me va a pasar, I'm not going to let the blessing pass me. no voy a dejar que la bendición me I pase. need it tonight. Lo necesito en esta noche. I need God's hands tonight. Necesito la mano de Dios en esta noche. Not tomorrow. No mañana. Tomorrow take care of itself. Mañana tiene sus propias preocupaciones. But I want God's hands tonight. Pero quiero la mano de Dios en esta I noche. need His touch tonight. Necesito su toque en esta noche. I need His fire tonight. Necesito su fuego en esta noche. I need change tonight. Necesito cambio en esta noche. Hallelujah to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Be like Jacob tonight. Be like Jacob tonight. Sea como Jacob en esta noche. Keep reaching, keep reaching. Queda buscando, queda Keep buscando. reaching. Queda buscando. Keep reaching. Queda buscando, buscando. Keep reaching. Busca, busca. Keep reaching. Busca, busca. Oh, my son, my liar side. Keep reaching. Queda, busca, busca. Shemala sebriende. Keep reaching. Busca. Hallelujah. Something is going to happen. Algo va a pasar. Bless His name. Bendicionado sea su nombre. Bless His name. Bendecido sea su nombre. Bless His Bendecido name. sea su nombre. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God. Bless the name of Jesus. In the book of Isaiah, En el libro de Isaías it said God spoke a word into Jacob dice que Dios habló una palabra a Jacob and it affected all of Israel. The word that went into Jacob touched all of Israel, touched the whole of Esa Israel. palabra que Dios habló a Jacob tocó a toda Israel. The word that went into Jacob, La palabra que entró en Jacob it took effect on all of Israel. tomó su fe para todo Israel. What God did in him that night, Lo que Dios hizo en él en esa noche it changed a nation for the future. cambió una nación para el futuro. What God will do in you Lo que Dios quiere hacer en usted can change Bonaire. puede cambiar a Bonaire. What God can do in you Lo que Dios puede hacer en usted can change this island forever. puede cambiar esta isla para siempre. You got to believe Usted tiene que creer. that God must start something. Dios tiene que empezar algo. Jacob was reaching to God that night Jacob estaba buscando a Dios en esta noche and he said, touch me. y dijo, tócame.
Bless me. Bendígame. I won't let you go. No te voy a dejar ir. What God did in him that night, Lo que Dios puso en él en esta noche, everything that relate to him in the future, todas las cosas que tenían relación con él en el futuro, that nation Israel esa nación Israel was affected with that blessing. fue afectado por esa bendición. God wants to put a blessing on you Dios quiere poner una bendición sobre usted that can light upon all of Bonaire. que puede dar luz a toda Bonaire. I want to let you know tonight, Quiero que usted sepa en esta noche. open your spirit. Abre tu espíritu. Open your spirit. Abre tu espíritu. Hallelujah. Open your spirit Abre tu espíritu. and let the Lord touch you tonight. Y deja que el Señor te toque en esta noche. Let him know that you're serious. Deja él saber que usted está serio. He always pretend like he wants to go. God always give the inclination like he wants to leave. Dios siempre da la impresión que quiere ir, But it's always the test of your heart. pero siempre es para probar su corazón. When he rose from the dead, Cuando se levantó de los muertos, he met two disciples. encontró dos discípulos. They were going to the way of Emmaus, Ellos iban a Emaús and they were depressed. y estaban un poquito They deprimidos. were speaking down. Estaban hablando deprimientemente. And he came in the midst. Y estaba en medio de ellos. Why are you reasoning like this? ¿Por qué están razonando como esto? Why are you talking so negatively? ¿Por qué están hablando tan negativamente? They said, are you the only stranger around here? Y ellos dijeron, ¿es usted el único extranjero aquí? Do you not know that the one who claimed to be the Messiah, ¿Usted no sabe que el que se dijo que era el Mesías he was crucified fue crucificado this very weekend? este fin de semana que pasó? And he began to open their heart Y comenzó a abrir sus corazones to understand the truth. para entender la verdad. But when they got to the end of the journey, Pero cuando estaba llegando al final de ese viaje, he was about to depart from them. él casi estaba para separarse de ellos, But they constrained him to stay. pero ellos le pidieron para quedar. They asked him, stay, stay. Ellos le dijeron, quédate, quédate. And they pleaded with him, he stayed. Y ellos le rogaron para que se quedase con ellos. And he broke bread and opened their eyes. Y rompió el pan y abrió sus ojos. And they knew it was him. Y ellos sabían que era él. I want you to see something. Quiero que usted vea algo. They are the ones who beg him, stay. Ellos le rogaron para quedarse. And in their determination and their pleading, Y en su determinación y ruego, he opened their él eyes. abrió sus ojos. I don't know about you tonight, No sé de usted en esta noche. but it's just like Jacob, how he wrestled. Es igual que usted está luchando como Jacob. He determined that he wanted to be changed. Él determinó que él quería cambiar. These disciples begged Jesus to stay with them. Estos discípulos rogaron al Señor para quedarse con ellos. At that time, they did not know what will transpire. Ellos no sabían lo que iba a pasar. But when you're down, Pero cuando usted está deprimido, you need answers. necesitas contestas. And when the answer look like it's near, Y cuando parece que la contesta está cerca, because he was walking with them porque estaba caminando con ellos and he was bringing revelation to them, y estaba trayendo revelaciones a ellos, and it looked to them like something is going to happen here. parecía a ellos que algo iba a acontecer aquí. It seemed like he is the only one have some insight to what is happening. Parece que él era el único que había más profundidad en lo que estaba pasando. We cannot let him go. No podemos dejarlo ir. We got to pull him closer. Tenemos que ponerlo más cerca. I don't know about you tonight. No sé de usted en esta noche. It's time to pull God a little closer. Es tiempo para poner Dios más cerca. It is time to get him near, Es tiempo para tenerlo cerca. because you need to have a touch. Porque usted necesita un toque. You need your eyes to open tonight. Usted necesita que tus ojos se abran en
esta noche. You need spiritual things to come clear. Tú necesitas que las cosas espirituales se abren. But you're the one got to initiate it. Pero usted tiene que iniciar esto. Lord, open my eyes. Señor, abre mis ojos. Come closer. Ven más cerca. Come closer. Ven más cerca. Come closer. Ven más cerca. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Open my eyes. Abre mis ojos. Let me see. Déjame ver Spiritual lights. cosas espirituales. Hallelujah. Oh, Dios. Glory to Jesus. Oh. Bless his name. Bless his name. Somebody's eyes is going to open tonight. Ojos de alguien va a abrir en esta noche. Somebody is going to know something. Alguien va a saber algo. Before you came here tonight, Antes de llegar aquí en esta noche, you came with questions. usted vino con preguntas. Maybe you were on your way to Emmaus too. Tal vez usted también estaba de camino a Emmaus. Maybe you're coming here feeling a little down. Tal vez viniste aquí sintiéndote un poquito desanimado. But draw nigh tonight. Pero ve más cerca en esta noche. Draw nigh Ve más tonight. cerca en esta noche. Something will happen. Algo va a acontecer. Something will happen. Algo va a pasar. Your understanding will open Tu tonight comprendimiento se abrirá en esta noche. to God's will for your life. Para la voluntad de Dios para tu vida. God's purpose. Dios su voluntad. God's plan. Dios su plan. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Shemala sama kibreti semelesia. Ay semala saya. Kema sebra kirianda la masaya. Ama shamalaya sebreti. Ay semele kimbra sabriose. Oh, hallelujah. Your eyes are going to open tonight. Tus ojos se abrirán en esta noche. Pelesima kandala sepre. Ay semele sambra. Imala sebra kamalai. Ay semele sebra ki. Ima samba sikendele mesia. Ema samalaya sema ki. Amama sebra kandalai seme. Ima sambre kiri onse melesia. Open your eyes. Abre tus ojos. Onde mexicala masiende. Ama samala sebriende la mesia. Ama sembra kiri anda la masa. Ima sebra ki amai. Ama sembra. Ama kimbra ki. Mala sobra haciende le mesia. Ima sabra cara la masete. Ananana shekere elemensikai. Oh ma sabra kamala sere mansaya. Ema sebra kide la masataya. Oh ma sema kimalaya sai. Ananana shekeriente elemensikir mahasa. Amandele le moso prekete elemensikamala sihe. Inanana shekama samba. Remande shikimonto sobrekete edelemonde raman sokobra hasi radana sokobe etere otere omete raman shakata remanda ya sobrekide lemensekaya o masembra kiriende lemesia ai shemesikede inala man sebrekete lemensekai inana no sobrekete lemensekaya inana na shekere mensekabalai endele mesebriete lemesia ansemele kibriende lemesia inana sekiriende lemesika mande leme shebra hati andalai sekedi andala seke rada la mashata la mose pekiente rirene ne sekotolo monsa rata sebriete lemensekai inene sekerilon sobre hesete le mahata hai ate dere sepakai anana sobriete lemensekaya anana sobriete lemenseko broto sebahate endele mahasatai ena sobe asindi atala sokobro
Pansebriende lemense kabalai. Andele lemeshe kedi otele mansakai. Idemo sombre kete lemense kada mahasete. Anandande ulomo sebriende lemensia. Anamasebriende lemesia. Inamasebriete lemesia. Atatatalo sokobrehese kedilete atalai. Menge simba samba. Antoria sheketilin sokoriatasai. Andea sebaha sekindele mense kabra dise. Ama shama lati endele mense kabra hasa. Ato rebe seketo lomo sobra hata lama se. Andele mesia. Atoma atishe kedele matumbra hasi endele mesia. I am a God that is near and not afar off, saith the Spirit. Many, 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 many are looking beyond. Ode shemala sobra katiata lama sabriende le Messia. Ananasi ende le mensi kubriete le mensia. Inene nesi ende le messi malasate lata lasi biende le Messia. Many have not sit still. Many have not allowed me in the quietness, in the stillness, to speak, to open up the truth unto the heart. The veil is in the unsettled life. The veil is in the busyness. The veil is in the preoccupation of too many things. Draw nigh unto him, and he will draw nigh unto thee. Initiate, for this is the year. Initiate. Take responsibility. Walk first towards him. Kimation sebrehese yatala masaya. Kinana sobriende le Messia. Have it not been said in the past, even saying now, said the Lord, in the fullness of time, in the fullness of time, on God's agenda, in his fullness of time, he will reveal the things that are so necessary to your deliverance and for your well-being and for your furtherance of the things that he's called you to. The signal of this calling is the desires of one's heart. As you desire towards God, you will get a desire from God. It is the hunger that is first placed by the Holy Spirit down into the depths of one's heart. And as it's placed there and he follow after the hunger that he feels on the inside, then the unveiling will take place. I'm about to unveil the truth. I'm about to unveil a path. It's not complicated. It's not far off. It is not away from your understanding. I've been giving you bits and pieces, but it's all coming together now, for the season is nigh. Walk in the fullness of the Spirit. Be faithful unto the things of God. Seek ye first kingdom. Let kingdom, hallelujah, mentality sit within thy mind. Let thy consciousness be on the things of God. And as you yield towards him and look towards him, the unfolding of his will shall come to pass in this season, said the Lord. Open up thy heart and look unto him. Give not thy ears to the flesh. Give not thy ears those that are whispering negative. Give not thy ears to that which you have calculated in your own mind and is getting answered from out of your own flesh. But yield unto the word and yield to the Holy Spirit and yield to the purposes of which God is calling you to in this season, and he will unfold great things in this season. Not without struggle, but not without struggle, said the Spirit. But keep thine eyes on the unseen things, for the things that are seen are temporary and they will pass on, but the unseen things are eternal and they are ever waiting. Eyes have not seen, ears have not heard, it's not entered into the heart the things that God has prepared, but it's revealed by the Spirit. Yeah, the Spirit will search the deep things of God and reveal them unto thee. The secret things shall be yours, saith the Spirit of God, and you shall know them for yourself, and you shall walk in them, for through the knowledge of God you shall come into the fullness of God. So time with God will bring you into this in this season, saith the Spirit of God.
Kema sabriete le Messia. Kama shibreti se melesia. Semienda la mama sebriende le Messia. Pele sobri ki di asamai. Tama shebriete le Messia. Pele sibra kanda la satala masaya. Mangele shebre ki di ansa. Oh me kibra tasa mala sabrata. Belendia semelesia dala masaya. Lift up your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. Levanta tus manos. Semiendele Messia. Semiendele Masabiendele Messia. You're nearer than when you first believed. Lift up your hands. Levanta tus manos. Levanta tus manos. You're nearer. You're near. Está cerca, cerca. You're near. Cerca, cerca. You're near. Está cerca. You're near. Está cerca. You're near. Está cerca. Inanamuse biende le Messia. Pala sabriende le Messia. Como shebriete le masatai. You're near. Está cerca. You're near. Sebia samala la siende le Messia. Inana sobriende le Messia. Ediende le Messia. Kima sabriende le Messia. A new beginning, a new dawn, a new rising. Sabiete. Un nuevo comienzo, un nuevo levantar. A new rising. Un nuevo levantar. Sabiete le Messia. You'll have to forget some things of the past. Tienes que olvidar algunas cosas del pasado. Because a new thing is beginning to break out. Porque algo nuevo va a comenzar. Something fresh. Algo nuevo, fresco. Fresh from the Spirit of God. Algo nuevo del Espíritu. You have to be open. Tienes que abrirte. You have to be sensitive. Tienes que ser sensible to what He is saying to you. Para lo que Él está diciéndote. Take His leading. Toma su guianza. Take His direction. Toma su dirección. He will lead you. Él te va a guiar into the path of victory. En el camino de victoria. Be sensitive. Sé sensible. You have to leave the place of comfort. Tienes que dejar el lugar de estar confortable. What is comfortable to you. Lo que es confortable para usted. And stretch. Y buscar. Stretch. Buscar. Stretch. Buscar. You will feel the pressure. Vas a sentir la presión. You will feel the pressure as you're being stretched. Cuando estás buscando vas a sentir la presión. But God is taking you into a new realm. Pero Dios te va a llevar en un nuevo ambiente. A new beginning. Un nuevo comienzo. A new phase. Un nuevo rostro. Fase. A new level. Un nivel nuevo. A new level. Un nivel nuevo. Hallelujah. Bless His name. 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 We worship you. Adórale, adórale. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you.
Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Father. We Gracias, worship you. Señor. We worship you. Gracias, 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 Señor. We worship Te you. adoramos, Señor. We worship Te you. adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. Thank you, Lord. Gracias, 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 Señor. Alabash. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Bless His name. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless His holy name. Gloria a Dios. Bless His holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. 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 Hallelujah. Bless His name. Bendiga su nombre. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless His name. Bless His name. Bless His name. Su nombre sea bendecido. Bless His name. Su nombre sea bendecido. Bless His name. Su nombre sea bendecido. Hallelujah. Many of you are closer than you think. Muchos de ustedes están más cerca de ustedes mismos creen. Closer Muy cerca than you think que usted piensa. to experience God in a special way in your life. Para experienciar a Dios de una manera muy especial. Bless the name of Jesus.
It's not a temporary transformation. No es una transformación temporal, It's going to be an eternal transformation. será una transformación eterna. You wouldn't be able to go back to who you used to be before. Y vas a ser aquella persona que usted acostumbraba a ser After the hand of the Lord touch you. después que la mano de Dios te toque. It will change eternally. Vas a cambiar eternamente, Totally transformed. completamente transformado. Bless His name. Bless His name. Bless His name. Bless His name. Vas a cambiar eternamente. Bless His name. Hallelujah. Bless His name. It's just this bit of history that is just pressing in my heart all day. Algo está sobre mi corazón todo el día, A little bit of that church history. la historia de la iglesia. When Peter healed the man at the gate of Beautiful, Cuando Pedro agarró el mano que estaba en la puerta hermosa, they applied pressure to him. pusieron presión sobre él, They threatened him. le amenazaron. Don't you ever preach or teach in that name. No prediques e enseñas en ese nombre. That's Acts chapter 3. Eso es Hechos capítulo 3. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4. they let him go. Le dejaron ir. He went to his own company, Fue a su propio lugar, a company of believers. A company of believers. una compañía de creyentes, And they lift up their voice and begin to pray. y levantaron su voz y comenzaron a orar. The place where they were praying El lugar donde estaban orando began to shake. comenzó a sacudirse, And the Holy Ghost came y el Espíritu Santo vino and filled them again. y los llenó otra vez, And he got boldness. y tuvo coraje And he went forth speaking in boldness. y siguió predicando sin miedo. But I want you to see the supernatural Pero quiero que veas lo sobrenatural in the book of Acts. en el libro de Hechos, Because in Acts chapter 4, porque en Hechos capítulo 4 he said, stretch forth thy hands él dijo, estrecha tu mano to heal. para sanar. Let signs and wonders Deja que señales y milagros be wrought in the name of your son Jesus. acontecen en el nombre de tu Hijo Jesús. And in Acts chapter 5, En Hechos capítulo 5 they said, great multitude brought the sick dice que gran multitud trajeron los que estaban enfermos and those that were possessed, y los que estaban poseídos, and they laid them in the street. y los ponían en las calles If by any means the shadow of Peter might pass over them. para que siquiera la sombra de Pedro podía pasar sobre ellos. And everyone that came there, possessed even with unclean spirit, they were all healed. Y todos aquellos que estaban allí y hasta los que estaban poseídos por espíritus inmundos fueron libres. They had a problem with Peter putting his hands on the man. Tenían un problema porque Pedro puso su mano sobre el hombre, But Peter back up and said, you stretch forth your hands pero Pedro dio un paso atrás y dijo que usted estreche su mano and let signs be wrought. y deja que señales acontecen. And God stepped up to the play, Y Dios vino en el asunto and he stretched his y hands. él estrechó su mano. So Peter just walking to church, Pues Pedro solamente caminando a la iglesia, and as his shadow passed them, y cuando su sombra pasaba, they were all healed. todos se sanaban. God, as much as the enemy would oppose, Más cuando el enemigo quiere oponerse, God raised the standard. Dios alza el estandarte. So we see in Acts chapter 5, Vemos en Hechos capítulo 5, Peter had a different level
of ministry. Pedro tenía un nivel diferente de ministerio. When we get down to Acts chapter 6, Cuando llegamos a Hechos capítulo 6, we see young men called to serve because the church was getting multiplied to too many in numbers. vemos que llamaron a gente joven para servir porque la iglesia creció bastante. And Peter said, we don't need to leave the word of God and prayer and serve tables, so they called some young men to help. Pero dijo, no podemos dejar la palabra de Dios para servir las mesas, entonces llamaron a gente joven para servir. And among the young men, they had a young man named Stephen. Y entre esos jóvenes había uno que se llamaba Esteban. And the Bible said he was a man full of the Holy Y Ghost la Biblia dice que él fue un hombre lleno del Espíritu Santo and full of faith. y con mucho fe. And great signs and wonders was wrought among the people. Y grandes señales y milagros acontecían debajo de la gente. So from the leaders now in the youth, now in the younger men, they were power flowing. Desde los líderes ahora hasta los jóvenes el poder fluye. God was lifting the standard. Dios estaba alzando sus estandartes. When we get to Acts 7, Cuando llegamos a Hechos capítulo 7, Stephen stand before the council, Esteban estaba ante el concilio and his face light up like an angel. y su rostro brillaba como un ángel. They said like they were looking onto an angel. Cuando estaban viendo un ángel. How the glory of God sit upon that young man. Como la gloria de Dios estaba sobre él. I want you to know tonight, Quiero que usted sepa en esta noche, God keep raising the standard. Dios va a continuar alzando el estandarte. His show was not only in the leaders, No solamente en los líderes, but now among the young men that was called, his hands was upon them. pero ahora también entre los jóvenes sobre los cuales su mano estaba puesto. I want you to believe God Yo quiero que usted crea a Dios that upon not only the leader, but in the ministry, all who are available, God's hands will come upon them. no solamente sobre los líderes, pero todos aquellos que están disponibles en el ministerio, Dios su mano vendrá sobre ellos In a special way. en una manera muy especial. Bless the name of Jesus. Su nombre sea bendecido. Among the young men, Entre los jóvenes they had Stephen tenían a Esteban and they had Philip. y tenían a Felipe. And when we get to Acts chapter 8, Y cuando llegamos a Hechos capítulo 8, another young man, un otro joven, his name is Philip, y su nombre es Felipe, he went down to Samaria él fue a Samaria and shake up the whole city y sacudió toda la ciudad and turned them to the Lord. y los trajo a Jesús. The word of the Lord said, La palabra de Dios dice, before he came there, antes de que él llegara ahí, Simon was a witch doctor, Simón el mago, and he had the whole city believing that he was something from God. toda la ciudad creía en él. But when Philip came down Pero cuando Felipe llegó and preached the kingdom of God and Jesus y Christ, predicó el reino de Dios en Cristo Jesús, great signs begin to follow him. grandes señales comenzaron a acontecer. They say when Simon saw the signs, Dice cuando Simón vio los señales, he threw away his thing and came behind the church. él botó sus cosas y vino a la iglesia. So you notice now another one that was just called to serve tables. Usted ve ahora un otro que fue llamado para servir a la mesa. His ministry has grown now. Su ministerio ha crecido ahora. That's how God wants the church to be. Así Dios quiere que la iglesia sea. You younger men and younger women that is upcoming, Ustedes jóvenes, muchachas y muchachos que están creciendo, don't be spectators in the church, no sean solamente espectadores, but be yielded to the Holy pero Ghost. abre para el Espíritu Santo. Be yielded to the Holy Ghost. Abre para el Espíritu Santo. He wants to use your life. Él quiere usar tu vida. He has a plan for you, Tiene un plan para tu vida and he wants to use your y life. quiere usar tu vida. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Bless his name.
Bless his name. I can continue on and on, but we'll stop somewhere. In Acts, Puedo coordinar toda la noche, pero tenemos que detenernos en un momento. when we get to Acts 9, Hechos capítulo 9, we see the conversion of Saul vemos la conversión de Saulo to Paul. en Pablo. Then we saw God using another young man, don't have any big name, Y vemos que Dios usa un otro joven que no tenía gran nombre, a young man by the name of Ananias. un joven con el nombre Ananías. God used him to go and lay his hands upon Paul, Dios le usa para poner las manos sobre Pablo, that he might receive his sight para que él podía recibir su and be vista filled with the Holy y Ghost. sea lleno con el Espíritu Santo. And he went to the house Y fue a la casa by revelation knowledge. por revelación. Nobody gave him direction. Nadie le dio dirección. The Holy Ghost gave the young man direction El Espíritu Santo le dio a ese joven dirección and tell him where Saul is y le dijo dónde Saulo estaba and what he needs to do. y lo que él tenía que hacer. And when he got there, Y cuando él llegó ahí, he lay his hands. puso sus manos. Immediately, Inmediatamente Saul received his sight, Saulo recibe su vista. filled with the Holy Fue Ghost. lleno del Espíritu Santo. Bless his name. Something is important. Algo es importante. This young man was sent in a corner on a street called Straight. Este hombre fue mandado a una esquina en una calle llamado La Derecha To lay his hands on one man in a corner. para poner su mano sobre una persona en una esquina. At that time, he was even arguing with God En ese momento estaba discutiendo con Dios concerning that one man. tocante a esa persona, ese hombre. But if he had an idea how this one man will change the world, Pero si él tuviera una idea cómo ese hombre cambiaría el mundo, he would have gone quickly. él hubiera ido más rápido. I don't know, Yo no sé, when I look in the ministry, cuando veo en el ministerio, which one young man cuál de los jóvenes God has a great plan for. Dios tiene un gran plan. So I don't underestimate laying hands on one, Pues no sobreestimo poner las manos sobre uno, because God can take one porque Dios puede tomar uno and shake so many nations. y sacudir tantas naciones. So don't ever get discouraged. It's only one. No te seas desanimado que sea solo uno, Because God knows what he can do with one. porque Dios sabe lo que puede hacer con uno. This year, Este año, I want to just leave this with you. les quiero dejar. I heard this testimony over and over. Escuché este testimonio muchas veces, What God can do with one man. lo que Dios puede hacer con una persona. History tells us that it was an evangelist that was preaching. La historia nos cuenta que había un evangelista que estaba predicando He came to America y vino a América, Estados Unidos. and he is making a statement. He's saying, we have never seen what God will do with one man who will yield himself completely like the likes of the Apostle Paul. Since Paul left, we have never seen what God can do with one man. Y dio una declaración que nunca hemos visto lo que Dios puede hacer con una persona como Dios usó a Pablo. And while speaking concerning this one man, Y hablando tocante una persona, he said God is looking for one man. dice Dios está buscando una persona. And there was a man, not a man, a boy, 18 to 19, sitting in the crowd, wasn't literate. His name was D.L. Moody. Y había un muchacho de 18, 19 años sentado en la multitud, se llamaba Moody. He got up and said, let me be that man. Y él se levantó y dijo, déjame ser ese hombre. They called him in front to lay hands upon him. Lo llamaron adelante, pusieron las manos sobre él. And the power of God fell upon the young Y man. el poder de Dios cayó sobre este joven.
In 1800 and something, D.L. Moody win 1 million souls to the Lord. En el año 1800 y algo, Moody ganó 1 millón de almas. That's what I'm talking about. This year, Eso estoy hablando. Este año, you must be the one to take the initiative. usted tiene que ser el que toma la iniciativa. Say, Lord, let me be the one. Diga, Señor, déjame ser esa una persona. I give you my life. Yo te entrego mi vida. Do what you want with it. Haga lo que usted quiera con él. Don't give it with reservation. No le des con reservaciones. Give it completely. Dele completamente. Yield completely. Entrégate completamente. It can be the biggest surprise. Puede ser una sorpresa muy grande. Because no one knew what God would have done with Moody. Porque nadie sabía lo que Dios iba a hacer con Moody. And no one know what God is going to do with you either. Y nadie sabe lo que Dios va a hacer con tu vida. When you yield to Him, Entrégate a Él. this is the time. Este es el tiempo. This is the season. Esta es la temporada. I'll tell you a truth. Te digo una verdad. There were many wonderful Teams. teams before. Había muchos temas, lemas maravillosos antes. Unction, Unción, consecration. consagración. There were so many wonderful ones. Tantos lemas preciosos. But I don't know why. Pero yo no sé por qué. This one sits in my heart real. Este está en mi corazón. Because there is no excuses. Porque no hay excusas. You have to be responsible for what happened to you. Usted es responsable de lo que pasa con usted. You cannot say this church or this person caused this to happen to me. Usted no puede decir esta iglesia o esta persona hizo esto conmigo. Rise up. Levántate. Rise up. Levántate. Rise up. Levántate. Take responsibility. Toma responsabilidad. And say, Lord, Y diga, Señor, I am available estoy disponible to you. para usted. Use me Úsame for your glory. para tu gloria. Let my life Que mi vida be only for your glory. sea solamente para tu gloria. Let my life Que mi vida be for a praise to your name. sea para tu alabanza de tu nombre. Hallelujah to Jesus. Let's stand up in this house tonight. Podemos estar de pie en esta noche. Bless His name. 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 Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. I don't know how deep God is dealing with your heart. No sé cuán profundo Dios está tratando con tu corazón. But I'm not here to force anything. Pero no estoy aquí para forzar nada. If God is dealing with you, it would have been before you come here tonight. Si Dios está tratando contigo es antes de llegar aquí en esta noche. You would have feel the urge in you. Usted hubiera sentido la urgencia en usted. You would feel Him pushing at you. Usted hubiera sentido que Él está empujándote. This is the time. Este es el tiempo. This is the time. Este es el tiempo. This is a time. Este es el tiempo. If you sense that, Si usted siente eso, if you sense that God wants to do something with you, si usted siente que Dios quiere hacer algo con tu vida, take a step of faith. Just step out of your seat. toma un Hallelujah. paso de fe y salga de su asiento. Hallelujah. Bless His name. Su nombre sea bendecido. Just yield to God. Just ask. Solamente Just yield to Him. Hallelujah. pide a Dios, clama a Dios. Just yield to Him. Solamente clama a Dios.
What he can do with you Lo que Él puede hacer con usted is beyond your wildest imagination. es más allá de su imaginación. Just give him the chance. Dale la oportunidad. Hallelujah to Jesus. Bless the name of Jesus. Su nombre sea bendecido. Bless the name of Jesus. Gloria a Jesús. Bless the name of Jesus. Su nombre sea bendecido. Bless the name of Su Jesus. nombre sea bendecido. Bless the name of Jesus. El nombre de Jesús sea bendecido. There are moments of fulfillment Hay momentos de cumplimiento that is ordained before the foundation, but they fulfill in the fullness of time. que fueron ordenados antes del fundamento de los tiempos para cumplirse cuando el tiempo está completo. God have his timing. Dios tiene su tiempo. His hand was always upon your life. Su vida siempre estaba sobre tu vida. Su mano siempre estaba sobre tu vida. His hands was always upon your life. Su mano estaba siempre sobre tu vida. He had a purpose for you. Él tiene un propósito para su vida. He had a plan for you. Él tiene un plan para su vida. But he's looking for a yielded heart. He's Pero- looking for your response. Pero Él busca un corazón que se entregó. Él busca una Your contesta. response. Que usted reaccione. Your Que response usted reacciona will determine what he can do with you. para determinar lo que Él puede hacer contigo. Your response. Open up your heart. Bless his name. Bless his name. Su nombre sea bendecido. Aleluya. Bless his name. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless his name. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hallelujah. Gracias, Señor. Bless his name. Yield to him. Yield to him. Yield to him. Ábrete a Él. Yield Ábrete to a Él. him. Entrégate. Hallelujah to Ábrete. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, lay my hands on this young man. Pray your hands will touch his life. Pray your hands will touch his life. Hallelujah. Touch his life. Bless his name. Let your fire touch him. Touch his life, Lord. Touch his life, Lord. Touch his life, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah. Glory to God. Can you put his girl to stand up? Bless his name. Hallelujah. Father, lay my hands upon her. Pray your anointing come over her life in the name of Jesus. Pray your anointing will flow. Touch her life. Toca, Señor. The fire of God flow through her. In the name of Jesus. The fire of God flow. Poder de Dios fluye.
Receive. Receive it. Oh, yes. Touch. Touch her life, Lord. Touch. Toca her su life. vida, Señor. Touch her life, Lord. Toca, Señor. The fire of God flow through her life, Lord. Fuego de Dios fluye por su vida. Shama Shemekia. Hey, Shema la Shebriende le Messia. Ema Shebra Kamalai. Ema Shama Kimalaya. Aleluya. Oh, hallelujah. Hey, Shema Kai. Oh, hallelujah. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Your hands be upon our life. Oh, hallelujah. Hallelujah. God, I'm difficult. And that's in the end, let me see. Yeah, man, let's see. Can you put some people to stand up there? Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie en el altar. Send me in there, let me see. Oh, glory to God. Hallelujah. Bless the name of Jesus. Your hands be upon our life, Lord. Tus manos sobre su vida, Señor. Your anointing, guys. Say, Father, touch. Diga, Señor, toca. Touch her life, Lord. Toca su vida, Señor. Oh, glory to God. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Your hands be over her life, Father. Your hands be over her life, Father. Tu mano sobre su vida, Padre. Your hands be over her life, Father. Tu mano sobre su vida, Padre. Your hands be upon her, Father. Tu mano sobre su vida, Padre. Flow, 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 flow. Fluye, fluye. Flow! Flow, flow, Fluye. flow, 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 Fluye. flow, 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 flow. Yes, yield, yield. Entrega, Yield, entrega. everybody, yield, Entrega. yield, Todo el yield, mundo yield. Can grita. feel the Holy Busca. Ghost. Yield. Touch, Shama Shebreki. Touch her life, Lord, in Jesus' name. The anointing, 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 the anointing. Touch her life, Lord. Touch Shamasha. Touch Shamake. Oh, yes. Yield, 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 Entrega, yield. busca, entrega. Yield, Shemesh. Grita a Dios. Somoke telemensikaya. Yield. Yield, Shema Shebra Kamala. Touch him, Lord. Touch Tócalo, Señor. him. Let your power come over him, Lord.
Let the fire of God Kemashebra Kamalaya touch fire. Fuego. The anointing. The anointing. La The unción. anointing. La unción. He that believeth in me, say the Spirit out of the Cree en innermost mí, belly. dice el Espíritu. Out of his innermost belly. Fire. Fuego. Receive. Recibe. Receive. Recibe. Receive it. Recibe. Receive it. Kama shebra kidi andalai sheme. Ima sama kimalai. Ei shemelesia. Ei shemala sabriende. Shemelesia. Touch. Toca. Touch. Toca. Oh, you shall receive power. Recibirás poder. You shall receive power Recibirás poder. after the Holy Ghost has come. Después que el Espíritu Santo. Hey, Shemala Sebriende. Touch. Oh, receive strength. Recibe fortaleza. Receive strength. Receive strength. Recibe fortaleza. Strength. Fortaleza. Strength. Fortaleza. Strength. Fortaleza. Strength. Strength. Minister to her life, Father. Ministra a ella, Señor. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 There it is. There it is. There it is. Ahí está. And there it is. Ahí, ahí. There it is. Flow, Father. Yes, flow. Receive. Receive. Recibe. Receive. Recibe. Receive. Receive. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, take control. Take control. Take control. Take control. Take control. Toma control. Touch his life. Take Toca control. su vida. Flow, 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 Fluye, flow, fluye. flow, 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 true. Thank you, Lord. Alessebra kidi andala masai. Oh. Thank you, Father. Strength. 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 Strengthen with might in the inner person of his spirit. Thank you, Father. Down in the depths of his spirit, strengthen him with might. In the name of Jesus. 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 In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah,
hands be upon her life, Father. Your hands be over her life. Your hands be over her life. Now, touch this life, Lord. Touch this life, 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 strength. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Father. Break her free, Father, in the name of Jesus. Be free. Be free. Be free. Sea libre. 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 Be free. Hallelujah. Hallelujah. Bless his name. Touch his name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Minister to him. Minister to him. Minister to him. Ministrar allí, Señor. Minister to him. Ministra, Señor. Minister to him. Ministra, Señor. Minister to him. Ministra, Señor. Minister to him, Father, in the Ministra, name Señor. of De nombre de Jesus. Jesús. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As much as she yield, Father. Thank you as much as she yield. In the name of Jesus, thank you, Lord. 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 Transform. Transform. Hallelujah. Transformación. Transform. Transformación. Oh, yes, transform. Hallelujah. Sí, Señor. Power of your spirit in the name of Jesus. Oh, change. Cambio. Change. Cambio. Change. Cambio. Oh, Masamalai. Oh, bless the name of Jesus. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, your hands upon this woman's life. Pon tus manos sobre su vida, Padre. Hallelujah. Touch her from the crown of her head to the sole of her feet. Tócalo, Señor. Touch her. Tócalo, Señor. Touch her life, Father. Toca su vida, Señor. Change her life. Cambia su vida. Oh, hallelujah. Change.
change. Cambio, cambio, Change. cambia, cambia, Change. cambia, Change. cambio, Change. Shamala Cambio. Sabi. Down in the depths. Thank you, Jesus. Oh, 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 oh. Receive strength. Receive. recibe, Receive it. recibe, Receive it. recibe, Receive it. Receive it. recibe, Receive it. Receive, 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 recibe, receive. recibe. Oh, hallelujah. Oh, bless the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless this life, Father. Bless this life. Bless this life, Lord. Bless this life. Bless this life. Yes, Lord, strength. Supernatural. Sobrenatural, Supernatural ability. sobrenatural, Orema Sibra Kamalaya. Shemele Siba Kamalaya. Shemeketele Messi. Oh, Mashema Kimalaya Sai. Receive, recibe, receive, recibe, receive, recibe, receive, recibe, receive, recibe. receive. Let your fire flow through her. Let your fire flow through her, Father. Your fire flow through her, Father. Name of Jesus. Receive, Recibe, receive, recibe, receive recibe, strength. Receive. recibe. Thank you, Jesus. Belende mesikama. Ina masama la tupre kedienda la sakaya. Inda semedionda la masabalaya. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Strengthen him. Strengthen him in the spirit. Dele fortaleza Prepare em seu him, espírito. prepare him, prepare him. Strengthen him in the spirit. Dele fuerza en su espíritu. To overcome opposition, to overcome Shemiende, Para vencer. to overcome every opposition in the name Para of vencer Jesus. cualquier oposición. Receive strength. Recibe Receive fortaleza. strength. Recibe fuerza. Receive strength. Recibe fortaleza. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Just bless this young man. Bless him. Bless him. Bless him, Lord. Hallelujah. Bendígalo, Dios. Bless him. Bendicioné. Bendicioné. Bless his life, Father. Bendicionar su vida. Bless his life. Bendicionar su vida. Touch his life. Touch his life. Toca su vida. Touch his life, Lord. Toca su Touch vida. his life, Lord. Toca su vida. Touch his life, Lord. Toca su vida. Touch his life, Lord. Toca su vida. Touch him, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receive. Thank you, Jesus. Touch this life, Father. Touch this life. Toca su vida. 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 Touch this life. Touch this life. Toca su vida. 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 Hallelujah. Touch this life too. Toca su vida. Touch this life, Father. Touch this life. Toca su vida. Bless her life, Father. Bless her life. Bless her life. Hallelujah. 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 Receive the blessing. Receive the blessing. Receive the blessing. Recibí e bendición. Hallelujah. Thank you, Lord. Gloria a Jesús. Quando abbiamo Dio danke ve noche, alleluia. Abbiamo Dio danke ve noche, alleluia. Danke tata, danke Señor. Danke oh Dios, danke Señor, danke Señor. Gracias Señor, gracias Padre. Gracias mi Rey. Y cuando recibíamos noche, cuando recibieron esta noche, es la primera noche, primer culto de los 9 cultos, aleluya. Es un sacrificio, amén. Y Dios ha proprio bon clar. Ele avisa, nós temos uma iniciativa, nós temos que acercar e Ele acercar a nós. Mañana, 6 horas da tarde, de lugar, que é um esforço, vem clamando ao Senhor, vem rogar a Deus, foi 6 horas.